Look at this. Aku memang obses tu. Look at this. Hai, Assalamualaikum korang. Kembalilah dalam section Boom React. Betul kan? Boom React kan? Cameraman betul kan? Betul. Jadi hari ini saya Natalia akan react lagu terbaru Dolla. Look at this. Aku tak tahu lah betul ke tak tangan aku, tapi macam tu lah bila tengok video diorang kan. Jadi jom tanpa kita melengahkan masa, kita nak look at this. Jom. Okay, biasa pakai ni jap. Ya Allah. Jom. Look at this. Serius. Tak ada bunyi pun. Mana bunyi dia? Ni. Okay. Jadi kalau korang perasan kan, mula-mula Angel, diorang tunjuk Angel dulu kan. Angel tengah tengok macam rumah mainan macam tu. So, aku pelik juga macam kenapa kan ada apa dalam rumah mainan tu kat korang perasan Angel tengok kan. Angel macam look at this. Macam tu kan. Jadi, apa yang I rasa lah, mungkin like situasi diorang menari ni, location diorang menari ni semua dalam rumah mainan tu. Macam logik ke? Tapi itulah, tu macam kalau tak kan, kenapa ada rumah kat depan tu kan? So macam yang tu macam buat macam, buat I curious. Anyways, I memang suka gila diorang menari ke apa. Ni macam a different type of music yang diorang bawa. And very, macam kalau korang nampak macam very fancy, colourful. So it's something different lah compared to before. And kalau korang tengok tema diorang pun more, yang ni memang more to Korean pop. So faham lah bila orang kata macam standard Korean kan, standard apa K-pop semua memang okay lah. Love it. Aku memang obses tu. Look at this. Tapi kalau korang perasan kan pakaian diorang, I memang observe pakaian diorang juga. Kalau korang perasan keempat mereka ni diorang semua pakai type of fashion yang berbeza. Dan best ni diorang bawa lagu yang sama je kan. Ya Allah, dalam music video ni diorang nyanyi lagu yang sama. Tapi kalau korang tengok diorang punya pakaian memang different. Orang kata different aesthetic. Paling suka I suka gila Shah punya scene. I rasa dia macam very, macam nak cakap, dia macam very fancy and memang kena dengan karakter Shah. Itu I memang suka lah tengok Shah punya scene. And then kalau korang perasan juga, apa lagi kalau korang perasan juga, I suka juga yang diorang macam selalu tukar-tukar location you know. And itulah sebab I suka the aesthetic of this whole video. Itu yang membuatkan I rasa lagu ni lagi best. And best pasal lagu ni, I rasa it's about this is what my understanding lah. Lagu dia lebih kepada macam heartbroken punya lagu, tapi in a very mean way. You tahu tak? Macam dia bukan macam sad song yang you selalu dengar, tapi dia macam very girl empowering punya type of song, type of heartbroken song. So kalau korang perasan, look at this macam, you know, dia macam nak tunjuk dekat lelaki ataupun dekat siapa yang macam they are in power mode. Macam tu. Itu yang I suka. I suka girl empowerment. Okay. I rasa I ada tersilap sikit. I rasa lagu ni bukanlah pasal heartbroken, tapi lagu ni lebih kepada ini my understanding from the lyric lah. Lagu dia macam lebih kepada, kan dia sebut macam apa DMs ke apa benda kat macam lelaki tu message and so on. Dia lebih kepada macam menunjuk yang apa yang diorang buat ni semua menarik perhatian seseorang itu ataupun si Polan itulah kan. Jadi itu yang I suka pasal lagu ni, sebab dia very empower woman like us watching this video. Rasa macam we feel beautiful, we feel confident about ourselves kan, macam you know, self love. I suka lagu yang macam ni. Macam I kata, a girl empowering. I love it. Jadi memang I memang suka lagu ni 10 per 10. Congratulations Dolla. Sorry lah, I memang tersekat-sekat je cakap. Dolla ni dia macam Korean punya style. So basically kan, cuba samakan
artis-artis K-pop Korea kat luar tu yang sama macam Dola? Alamak, ini kalau aku jawab ni memang sensasi. Sebab daripada mula memang orang selalu cakapkan jangan compare Dola to K-pop punya band ke, girl band K-pop. I tak layan dengan K-pop, tapi I tengok-tengok juga, dan I rasa Dola ni dia bukanlah banyak persamaan, tetapi ada jugalah macam inspirasi daripada kumpulan Blackpink in your area. Saya rasa sama sikit lah dengan Blackpink, tapi ada juga difference, tak ke semuanya sama. Dalam music video ni kalau nak perasan ada simbol macam mata. Mata. Setiap kali music video kan, tadi ada pun ada mata. So apa yang nak menceritakan dari segi semua mata yang dalam music video tu? Adakah benda tu macam gangguan dia, orang kata macam hilang mata kan, of course kan, benda tu macam nanti dia kan. So boleh nak explain dalam music video macam bila nanti music video nak terfikir pasal saya Illuminati bila nampak mata tu, sebab sangatlah lain kalau kita tengok Illuminati punya mata dan juga Dola punya mata. Dola punya ada bulu mata, bukan main-main. Jadi tu perbezaan dia lah. Jadi look at this tu lah, kita look kan, takkan kita logo guna hidung, takkan dia nak letak logo hidung, jadi dia letak logo mata, look kau tengok macam tu. Jadi tak adalah, no such thing as Illuminati ke apa, tak ada. Dola ni which is diorang ada ikut inspirasi daripada Korean K-pop group. So adakah untuk generasi sekarang ni sesuai untuk anak-anak muda untuk tengok Dola as a girl group in Malaysia pertama kali? Adakah sekarang dah tiba masanya untuk kita nantikan ataupun kita untuk apa ni orang kata, untuk kita saksikan Dola version style K-pop kat dalam Malaysia ni, adakah sesuai? Actually sebenarnya I adalah seorang yang macam I lagi prefer kalau kita bawa the Malaysian culture lah, instead of kita pegang macam Dola ni dia K-pop girls ke ataupun trying to be K-pop ke apa, itu I kurang gemar. I lagi suka kalau dia bawa that Malaysian punya culture. Macam baru-baru ni lagu Dola dengan Yoni Boy, yang tu memang banyak in Malay kan, lyrics banyak in Malay. Tak salah, I macam semua kot lirik dia kan. Jadi I lagi suka yang macam tu punya version of Dola. Tapi yang ni pun I suka juga. Tapi untuk anak-anak muda, untuk kita refer Dola as our part of our music culture ke apa, why not kan? Tapi janganlah macam kita terlampau adapt to other culture punya songs ke apa sangat pun. Sangatlah macam tu. Tapi okay je lah, whatever that makes us happy kan, apa salahnya. Jadi korang di luar sana jangan lupa untuk dengarkan lagu terbaru Dola. Look at this, berterabur dah macam ni dah. Tapi apapun, korang jangan lupa juga untuk subscribe dan like dan share video react ini. Okay, semoga kita berjumpa lagi di next video react. Bye.